povedoše otac i mati malo novorođeno dete ocu Savi u crkvu da mu da blagoslov i da mu poželi i da sreće. Reče Sava: ja ću ga blagosloviti kao što je to i Isus činio, ali ja mu sreću ne mogu dati. Nego sreću mu možete dati samo vi, njegovi roditelji. Ako ga od malih nogu budete učili da bude vredan, poslušan, da poštuje starije, da prepoznaje prave vrednosti, da uči, da veruje i da vodi računa o svom zdravlju. Poslušaše ga roditelji i od malog deteta postade dobar čovjek, vredan, uspešan i što je najvažnije, srećan čovjek. Pročulo se to svuda u svijetu. Počeše iz raznih krajeva da dovode decu kod Svetoga Save, da ih on blagoslovi i da im poželi sreću. A on je svima ono prvo govorio. To je bila narodna pripovetka, jedna od mnogih napisanih u Svetom Savi. A ja ću da vam poželim dobrodošlicu svim gostima, roditeljima, kolegama, učenicima i da vam poželim da uživate u ovoj našoj skromnoj priredbi, akademiji, posvećenoj danu našeg prvog učitelja, našeg svetitelja Save. Poštovani gosti, prosvetni radnici, đaci, svi vi koji visoko iznad sebe podižete baklju znanja i razgonite mrak neznanja. Danas se slavi najlepša srpska slava, slava znanja, Svete Save. Za nas koji živimo u Raški, koja je nedaleko od zaseoka Mišići u Bježevi, u kome se rodio Rasko Njemanić, ovo je poseban dan jer možemo da se pohvalimo da se u našem kraju rodio jedan znameniti Srb. Okolna brda našeg grada, staze, puteljke i rečice gazile su njegove stope. Odavde je pošao u svet. Nije mu bilo daleko ni Palestina, ni Jerusalim, ni Ras, ni Kosovo. U vremenu kada je bilo teško putovati, hrlio je ka svetu, peške, na konju, bez prestanka. Nije čekao da se svet približi nama, već je hrleći išao ka njemu i otvarajući svoje vidike približavao na svet. Upoznavši druge narode, shvatio je da smo deo sveta. Veoma davno živeo je jedan mladi princ. Bio je neobično mudar, bogat i lep. Sva vrata svetske slave i uživanja bila su mu otvorena.
ali nešto u njemu odvraćalo ga od svih tih čari i privlačnosti sveta za kojima su milioni drugih ljudskih bića žudeli. I jednoga dana, tajno od svojih roditelja, on zavara trag dvorskoj pratnji i pobeže u jedno pusto mesto gde se nastani kao siromašni stranac. Jedina mu je želja bila da svoju dušu osvijetli Božjom istinom i voljom da samo njemu služi. Mnogo godina kasnije, ovaj kraljević, vođen Božjom rukom, vrati se iz pustinje u svoju zemlju kao prim crkve i duhovni vođ svoje nacije za sva vremena. I današnji Srbi iz ljubavi prema njemu podižu mu mnogobrojne zadužbine na svih 5 kontinenata na kojih je ironija sudbine rasla. Otac junaka ove priče zvao se Nemanja. Iako je ovo ime bilo biblijsko, ono nikada prije nije upotrebljavano među hrišćanskim Srbima, naročito ne među onim najuglednijim, prinčevima, županima i velmožima. Svi su oni imali nacionalne imena kao Mutimir, Vlastimir, Časlav, Vojislav, Bodin, Dragomir, Zavida i tako dalje. Dakle, stara slovenska imena. Ime osnivača Srpske crkve simbol je čitave Nemanjine naporne vladavine, kao ujedinitelja srpske nacije i graditelja srpske nacionalne države. Nemanja je imao svog biblijskog imenjaka. Bio je to Nemija, koji je po dozvoli persijskog cara obnavljao razorene zidove Jerusalima, naredivši majstorima da jednom rukom rade, a u drugoj drže mač radi odbrane od neprijatelja koji su ih uznemiravali. Tako je i veliki župan Nemanja morao da gradi i da brani u isto vreme, sve do kraja svoje vladavine. Nemanja je prvo kršten u rimokatoličkoj crkvi u mestu svog rođenja, u Ribnici, blizu Duklje, ali je kasnije ponovo kršten u pravoslavnom hramu Svetih apostola u Rasu. Nemanja je bio ratnik prve klase i kao mnogi velike vojskovođe toga vremena bio je veoma religiozan. Kad god je između ratova imao odmora, zidao je crkve. Neki od njih su prava remek dela. Kraljica njegovih zadužbina je Studenica. Ostale su Đurđevi stupovi na reci Limu, Arhanđel Mihajlo u Skoplju, Sveti Pantelejmon u Nišu, Sveta Bogorodica i Sveti Nikola u Košanici. Srpski narod je veoma naklonjen deci. Imati više dece, Srbi su u to vreme smatrali velikim porodičnim blagoslovom. Nemanja i njegova supruga Ana imali su 2 sina i nekoliko kćerki. Usredno su molili Gospoda Boga da ih obraduje i 3. sinom, koji će biti razonoda na našoj duši, naslednik naše vladavine i potpora našoj starosti. I Gospod Bog po veličini svoje dobrote podari muško čedo. Na krštenju su mu dali ime Rastislav, skraćeno Rasto. Što je Rastko više rastao, sve je više bio voljen, ne samo od svojih postarih roditelja, već od sve rodbine i cele države. Rastko je svojom uzdržljivošću često posramljivao svoje neobuzdane drugove. Međutim, on ih nije ukorevao rečima ili ljutitim pogledom, već je njegov lični životni primer bio dovoljan prekor za njih. Tek sa svojih 17 godina Rastko je voleo dugo i duboko da razmišlja o veri, što je neobično za mlade osobe. Rastko je osujetio ženitbu koju su mu brižni roditelji namenili i pobegao na Svetu Goru. U ovom svijetu ljubav je neodvojiva od bola. Veća ljubav, veći bol u slučaju rastavnika. Veliki župan, savlađujući sopstveni bol, tešio je suprugu rečima: Gospod koji nam ga je dao,
pomoći će nam da ga opet vidimo. Očajničko gonjenje nije urodilo plodom. Rastko je ponovo zavarao trag i postao prost monah po imenu Sava. Sa blagoslovom svoga starešine, Sava je nekoliko puta proputovao Svetu goru, idući bos i živeći samo na hlebu i vodi. On je posetio brojne svetogorske manastire: Kareju, Kotlumuš, Karakal, Lavru i druge. Iz Lavre se popeo na vrh Atosa, odakle je mogao da vidi celu Svetu goru, a u daljini na jednoj strani Carigrad, a na drugoj Solun, vrhunce pravoslavnog sveta. Monah Sava je bio zadivljen lepotom Božjeg stvaranja. Klekao je na kolena na toj najvišoj steni i sa suzama u očima zahvalio se presvetoj Bogorodici što je tako milostivo primila na svoju teritoriju. Otac je neprestano mislio na sina, jer su iz srpske prestonice Rasa stizale kese zlatnika u Vatopet. Stizalo je i po nekoliko sanduka srebrnih i zlatnih posuda i drugih predmeta, ne samo iz Rasa, već i iz Prizrena i Skoplja. Tadašnja Srbija je bila veoma bogata, a njen vladar, veliki župan Nemanja, nesverno darežljiv kada je riječ o poklonima za manastire hrišćanskog sveta. Iz Rasa su stizali trube svile, brokata i prekrivača za upotrebu u crkvi. Tu je uvek bila i velika količina tkanog platna za mantije monasima, pa čak i konja, potrebnih za vuču i jahanje u toj zemlji bez puteva. Roditelji su sve to slali svome dragom čedu, iako su dobro znali da on neće ništa od toga zadržati za sebe, već će velikodušno razdeliti svojoj braći, monasima. Na Svetoj gori srpski monah Sava vozio je čamce sa tovarom, lovio ribu, pekao hleb, radio u polju u vinogradima, brao masline i smokve, sekao drva, čitao na bogosluženjima i pevao u horu. On je uvek bio spreman svakome da pomogne. Bio je uvek nasmejan, nikad umoran, nikada se nije žalio na umor. Kao što je bio najomiljeniji princ na dvoru svoga oca, tako je postao i najvoljeniji monah u Vatopedu. Nemanja je dočekao da posle 10 godina vidi svoga sina. Taj susret se nije odigrao u zemlji velikog župana, već u stranoj zemlji, koju je Sava napravio duhovnim domom za obojicu, pa čak i za generacije Srba u budućnosti. Otac je postao poslušan sinu, jer ga je sin svojim načinom života duhovno nadvisio. Tada se otac i sin sretoše i posle 10-godišnje čežnje padoše jedan drugom na naruč. Ko je sada kome sin, a ko kome otac? Nemanja je izgubio sina, a dobio duhovnog oca. Sava je izgubio oca, a dobio duhovnog sina. Sava je izgubio svog oca ratnika, a dobio jednostavnog kaluđera koji će se povinovati njegovim duhovnim savjetima kao da je moj sin. Nemanja je izgubio svog sina kojeg je očekivao da bude pravi pravcati srpski srednjovekovni ratnik u kojem će naređivati kuda da uputi srpske ratnike, a dobio je svog duhovnog oca u kojeg se zamonašio, ostavio oružje i čije će duhovne pouke za radošću primati. Hrišćansko čudo u Srbiji, ravno biblijskim čudima, dogodilo se pred očima nacije kao najsvetliji i suza dostojan primjer. Rastali su se pred dugo vremena kao princ Rastko i veliki župan, a sada se sreću kao monah Simeon i monah Sava u stranoj zemlji. Simeon star 84 godine, a Sava 27. Kao snežna zima i rasvetano proleće, ali srca podjednako obasjana Božjom ljubavi. Simeon je smatrao Savu većim od sebe. I jedan i drugi činili su
slavnoj ulici. Višestruka je uloga Svetog Save na postavljanju temelja crkve, vere, pisanju zakona bez kojih nema prave države i diplomatije kojim je branio narod od rata. On je predosetio istoriju naroda koju treba ostvariti i odvažio se da je prvi stvara. Zato i kažemo da je Sveti Sava Srbima bio prvi verski poglavar, prvi pisac, prvi državnik, prvi zakonopisac, prvi diplomata, prvi prosvetitelj. Delo Svetog Save jeste delo po kome se narod srpski prepoznaje u svojoj državi, u svojoj veri, u svom uverenju, u svom jeziku, u svojim zakonima i u svojoj pravdi. I pre njega imali smo narod i državu, ali on nas je sabrao. I pre Save smo bili Srbi, ali od njega znamo da smo Srbi. Gradeći manastire i okrećući glave svojoj braći sa mača na veru, postavio je najčvršće granice zemlje sa kojima i mi danas dokazujemo da smo na svojoj zemlji. Delo Svetog Save je krštenica srpskog naroda, svedočanstvo o njegovom istorijskom postojanju, jemstvo kako se podiže dedovina, tapija na srpsku zemlju, testament kako se nasleđuje otadžbina, dokaz istoriji da smo zauvek izborili svoje mesto na karti Evrope i zavet da nam to mesto niko ne može oduzeti. Veličina njegovog djela obavezuje nas da ga zovemo Sveti Sava. Slaveći Svetog Savu slavimo sebe, jer je njemu istorija dodijelila najveću ljudsku titulu da bude učitelj svoga naroda u stremljenju ka najvišim ciljevima. Ne zaboravljajući Svetog Savu i njegovo djelo, mi mislimo na budućnost našeg naroda. Pomisao na delo Svetog Save treba uvek da završimo pitanjem. Šta tako vredno mi stvaramo i šta ćemo ostaviti za budućnost?
Kakve to veze ima sa mnom? Oni idu na dvor. Pa znam ja da idu na dvor, ali voljela bih da i ti gledaš njihovu predstavu. Ali ko će čuva ovce? Ti si modoglumci. Ali šta će gospođa Ana reći na to? Da dozvolice, ti znaš i sam. Znam, ali ovce su ladni. Ma neće pocrkati za toliko, hajde, polazi. Ovo je zemlja Raška, stoleće 12. Leto gospodnje 1192. Mi, srpski skomrasi, došli smo u Ras na veselje da velikom županu Stefanu Nemanji i njegovoj ženi Ani čestitamo povratak iz Zahumlja, sina Rastka. Ovdje idilična vremena kratko traju. Žetelačke pesme zaglušivane su često tutnjem strane konjice i zveketom helebardi. Tek što se ohladilo oružje od 3. u pripremi je 4. krstaški rat. Džingis Kan zauzima Aziju, od Kaspijskog mora do Tihog okeana. U Japanu samuraji, oni kojima je oružje zanat, zasnivaju državu. Proteklo je pola veka od osnivanja Moskve. Kublaj Kan gradi temelje Pekinga, 12. vek bliži se kraju, a Rastko Nemanjić napunio je 17 godina. Dobro nam došao, sin. Oče, majko, bolje vas našao. Blagosloven, neka je ovaj dan. Čedo moje. Vaša krepkost i vaši osmesi meni su najlepša počast. Čemu tolike zakonije iz Komrasi? 2 godine si bio daleko od nas. Neka se tvoj dolazak obznani. Naučio si kako se upravlja kneževinom. Savladao si viteške veštine, ali ne treba zaboraviti šta je sada na redu. Polako, gospodaru. Neka nam se dete prvo odmori od puta i okrepi jelom i vinom. Red je da poslušamo tvoju majku, koja je za tobom najviše tugovala. Hvala na lepom dočeku. Braća su te željna. Eno ih nadgledaju pečenje ovnova i točenje vina. Otvorili su najbolje barče. A kažu da će biti lepih devojaka. Molim vas da mi ne zamerite ni vi, ni moja braća, ali jedan deo večeri moram provesti u molitvi i na svetim knjigama. Od uvek si se razlikovao od sve Nemanjića čeljada. Mi bismo volili više vedrike u licu sina. Daćemo sve da mi budeš srećan. Sreća za mene, majko, nije u vinu, jelu i u devojačkom zagrljaju. Sami ste me poslali da putujem po svojoj našoj zemlji i hvala vam, to mi je otvorilo oči. Video sam da dvorski život nije ni nalik životu iznad Raških zidina. Narod nam je ubog, neprosvećen i nebranjen. A ko će ga drugi prosvećivati i ko braniti ako ne mi, deca županova? Znam, Rastko, da te Gospod namenio za plemenita dela, ali ne smeš se lišavati radosti koja ti priliči u ovim godinama. Ali nema veće radosti od porodice, od žene koje te voli i dece koje te bunjuju svim anđelskim igrama. Zahvaljujem na vašoj brizi, ali hajde da razgovor o tome malo odložimo. Dobrodošao kući, mladi gospodaru. Uzmi pehtar i raduj se s nama. Hvala, prijatelju. Živ bio i ponos svih nas postao. Hvala. O tebi sam mnogo slušao priče. Priče o tvojoj učenosti stigle su i do Svete Gore. Odložio sam svoj povratak na Atos kako bih to upoznao. Sveta Gora. Pričaj mi oče o njoj. Kako se tamo živi? Koliko ima crkava, pirgova, fresaka i knjiga starostarnih? Sveta Gora je primče ka Bogu uzdignuto mesto na koje se neograničeno izliva njegova blagodat. Zapljuskivano tirkiznim morem, noću među samim zvezdama, a danju pod kupolom najblistavijeg neba. Sada znam za čim je od rođenja žudelo moje srce. Uvedi me sa sobom. Znam da mi neće odobriti odlazak, ali ja ću poveći. Ne smeš roditelje svoje tako žalosti. Gospod je iznad svega stvoreno, pa je iznad ljubavi roditeljske, zar ne oče? Koliko se samo gospođa Ana radovala tvoj povrat.
Ni meni nije lako da ih ostavim, ali moj put je u ovom času obasijan onim sjajem koji čoveka vodi kao zvezda mudraca do Vitlejema. Hvala ti što si mi pomogao da razaznam svoju zvezdu u vodilju. Zatraži, oče, blagoslov. Ali neće mi ga dati, razumeš li? Moramo pobjeći još noćas. Iskrašit ćemo se iz dvora. Ne, dragi primče, ne smem pogaziti gostoprimstvo tvojih roditelja. Ja odlazim ujutru, pre izlaska sunca, a tebi savjetujem da malo sačekaš, da te se nagledaju i ne razgovaraju s tobom. Onda ih usredno zamoli. Ne pomažu molbe kod Stevana Nemanje, moj svetogorče. Tvoja volja, sinku, ja ujutru odlazim, ali ne bih volao da me optuže kako sam ih dete na prevaru odveo. Ne brini, znam kako ću. Reći ću im još večeras da rano ujutru idem sam u lov i da mi sluge spreme konja i sokola. Ne smiješ tako nešto činiti, rodi. Ne misliš, vada, da je Zavida Nemanju blagoslovio za obračun sa braćom, za prisvajanje prestola, iako nije prvorođeni sin? O, Kontinja. Znaš li ti, Botkinja, bili jedan car i carica, imali 3 sina i 2 kćeri. Svu decu su voljeli, ali najmlađeg sina ne više. Sve bi dali, samo da se nikada ne odvojili. Bili su spremni da mu ispune sve želje, ali princ nije imao želje. Bili su spremni da ga ožene s najlepšom devojkom u carstvu, ali princ nije htio da se ženi. U stvari, princ je imao jednu tajnu želju, ali je znao da mu roditelji neću slišiti, pronađu najbolju i najlepšu devojku u carstvu. I samo što ne dovedu, a od princa ni traga ni glasa. Šta pričaš, Raže? Princ, on, otišao je u daleku Svetu goru, čak u Svetu goru. Jezik, pregrizo nevaljalče. Ali možda će tamo da postane galuđer. Ma kakva te Sveta gora skopala, gledaj da te ne čuje gospodar, inače ćeš odrati zelen bostan. Trulica svira oko manastira, vatrica gori, princu Svete Ma gore. da su ti ja trulici, vatrice, preko ručice. Vatrica gori, princu Svete. Kakva je to lepa pesma. Ja, gospodarice, divna pesnica, ali ovce pojedoš još lepši kupus. Gdje ti vidiš kupus? Kupus ili repus, sve jedno. Ali gospodarice, da vam pričam šta sam videla, trči ne valja oče. Dela, žena moja, dela. Saznala sam odakle dolazi luk. Iz misira. Sakrila sam se u šatru i gledala go. Prvo ovako, peni su uz neke motke, a onda dube na vrhu, a onda gospodarice, znate šta će onda da bude? Dobro, vidjet ćemo. Ali stvarno, gospodarice, da će stvarno da bude. Poslednja decenija 12. veka. U Parizu se gradi katedrala Notre Dame, a u Raškoj Studenica, posvećena vavedenju presvete Bogorodice. Richard Lavje srce, engleski kralj, učesnik 3. krstaškog rata, posetio je Dubrovnik, a Rastko Nemanjić obreo se na Svetoj gori. Kakva živa tišina, kakva mirisna zemlja. O i ovo manastir. Sveti Pantelejmo, verujem da će ti biti ponuđeno da boraviš u manastiru Vatra. Molim te, oče, da mi pokažeš ostatke starog Hilandara. Tu bih želeo da sagradimo novi Hilandar, da i Srbi ovde imaju svoju svetinju. Šta je ovo? To je potera za mnom, sakri me dobri starče. Da li je ovdje ili nije? Pomaže Bog. Da li je ovdje ili nije? Kazuj starče gde si ga sakrio, inače će moja sablja da ti sudi. Nemanja mi je rekao da mu se bez sina ne vraća. Tako da je bolje da ti izgubiš glavu nego ja. Zar ne? Ne bojim te si, ne preti krvom prolijećem. Znaš li ti gde se nalaziš? A znaš li ti gde se nalaziš kad skrivaš begunca? Hajde, reci da nije ovde, ti koji si se pred Bogom zakleo da ćeš govoriti samo istinu. Reci da nije ovde. Jeste, ovde je. Ali neka njegovo gospodstvo samo odluči hoće li otići ili ostati. Pomaže Bog, mladi gospode. Bog ti pomogao, vojvoda, ali čemu ta žestina, junače? Oprosti, drago dete, bez tebe ne smem gospodaru na oči. Dobro, nema šta. Rekao je, ako te ne dovedem kući, da mi neće ostati glava na ramenima. To je rekao i šta onda?
Ali gospodaru, imam ženu i decu. Imaće ko da te ožali, zbog. Glavu posjeti kao šaku vode popiti. Nemoj da zbog tvoje obesti krvarimo mantije i ovu čistu kalbu. Dobro, vojvoda. Kad me tako lepo moliš, poći ću s tobom kući. Ali molim te, pozovi svoje ljude da se okrepe i odmore, pa da ujutru krenemo na put. Hvala ti, dobri moji gospodaru. Oni su već našli odmorište, a ljubazni seljaci donijeli su im hleba i vina. Kasno je, hajdemo na spavanje. Hvala ti, gospodaru. Laku noć. Hvala. Nemanjin glasnik i njegove ljute kavgađije tvrdo zaspaše, umorni od puta, okrepljeni vinom i umirujućim obećanjem. Za to vrijeme, ne časeći ni časa, Rastko izmoli kod igumana i bratstva da ga još iste noći postrižu. Tek što je zarudeo novi dan, raški vojvoda pođe da otimari konja, pevušići neki vedri napev iz Ibarske doline. O, da li se princ Rastko spremio za put? Nema princa Rastka. Šta kažeš, starče? Nema Rastka? Prevara. Da li se bar ovde iko boji Boga? Da li pred ovim prizorom crveni vaš sveti Pantelejmon? Crvenim ja, što takve podanike ima moja zemlja, koji ne znaju da se sablja ne vadi iz korica u hramu gospodnjem. Pogledaj me dobro, vojvodo, postrižen sam i pod monaškom rizom. Moje novo ime je Sava. Pod zaštitom sam crkvenom i Božjom. Vaš gospodar je veliki župan, a moj i svih nas svevišnji Bog, u čijoj sam od danas službi. Pozdravite mi oca i ponesite mu ovo pismo u kome ga usrdno molim za oproštenje. U ovom zavežljeju je moja kosa, ponesite je majici, a oružje poklanjam braći. Ostajem ovde sa rasom i studenicom u srcu. Ostaje mi s Bogom, dragi, mladi gospodar. Učinit ću kako zapovedaš. Kad samo pomislim na Nemanjinu srđbu, javim me gorke suze. Ovo je zemlja Srbija, vek 21. Leto gospodnje 2013. Proteklo je više od 8 stoleća, od kako je Rastko pobegao od kuće i zavetovao se Hristu. Otac i majka ugledali su se na sina, svoje blago trošili su na izgradnji zadužbina, baš kao što je želeo njihov najmlađi neposlušni sin.